Absent for Yamama Hamama Kwa Bebra so Mamunia Maudo Bison Samoa Ya Bobo no was Sompa television so absent for Yaba not your day above someone some dosso not posso any Emraswe Jenny or one Raswe Jema this year I don't know if Tonga Baton Pessia Subsian for what the Asuja say a consum sooner dear and Chichi you Yira Negusua Eira had this year one potem honum no said ye in Yakopon Kwa and our more Edano South on Rashaba Jenny Swaka such Sama Payanato, and Anwadalan Sam Waka Yeno, and Chayukra. Na Yadema Confifi Mantamo yet, Tiara Hosemo Abemua Bia, Osia dear University of Ghana Legon, na Yesem Rei, and a Osia Bia, that in Kajoba Bontiaba Bemrenim for the Entitia yet Tiana say, Orani Yaremo Aqua Sabia, MEC Anesi Fako, and a Pania Fumbi, and Masiano Casewa, Yanko Pondia, the Busian for Jalaya, and some more Kenya Sam Ketoa. Ghana Electrical Contractors Association dia basa kwanya amafo binimunam so na wo mu wian kane wo magane mu no hatwe na brekuma bonten so de ebekwa wie ye tetese adesia o brekum ne mpota mu titiru ane brekum no for baton pesu so sremperimfo so meboa wo madaya yesi awowo ya jikru na boso into mo sremperimfo so mo ntwomani na wo mo emeboa wo num na senior fulani fo ha Ghana fo ani emeka se kwa wutafo adehye bia won mo so de ato fulani fo anim sa dawromo wo munya wo mo no ho entinto absafo we ni afofro pi no an yakeke se ani se kase abia wo bia no ewie yetimi abana ye de aba besommo yemfa sedama nyuma ekoi 21st clinic ni yakan for the amount the sciatica expert and the one and watch no Dr. Bay or tano so patapa no mo we yade ni nyina wasefa kwai na wonhwe emfama Tabita clinic nsunie wose yade no wo se kodwo tokrampo a nyame adom sunti abusua obenya no ama ho atopa na wie wo hia mizo and 5G drink so betumi ade apa me na se 3 herbal center one of the 3 core capsules koko masete dro no enso ade apa na no so say wo pesika bro nyamu a enko ba bia enkobo bosia sansa Sompa sika promotion aba adiama pa na I care herbal clinic nie ARSFie wom na de paroni bam enso aba yetu kwan nya ba bia keke express group ye ne de wutu kwan na wo ho atumi atowo afa cloud internet nie the fastest internet in the world no na so was herbal clinic say kan tro say yade ba na tetewo de ne ha ade wutina no wonse do na fa koda wo na wo yade no nyinata wonhwe entoase ena wie asomfo ne mienu medin ene akosia age wakode boaten menimenu nana ya bo malibia boga ye share kase na se de freeman penin na do dan kwaku fodo na tena ye na se ne emo ne musam no enro ye wi apram to bre kase mu se ya ena ye de to monim se ena mara hosam asie ewo akosombo flamantemo ene eye epoemantemo ntino se ena mo kase na chese enro awia ne de na mampeni na do dan kwaku fodo wonam kwaso a oya hobod na ni a kire flamantemo na desia wo mani yetutu aka wo nsam ena makosombo sutade no a na ayema abusu a wo mo ebie ya ma munsuo no atwiafo amanfo afie aka amanfo da agufom apapa amanfo da so no ne ade no mampeni na do dan kwaku fodo akodo makwa chicho mo re na emua bie safata aban edi akwa ma wunum na mampeni na do dan kwaku fodo okoduro no manwumra wie nim no ena one nananom ne adesia o flamantemo din komo no de to manim say hey asema oba be kan ewiase nyina nim say free yam pontembre so a twere yam ponyankrompon de ebegu asase so a ye hwane ye na ne ye ja ye be pie Ghana no efri se Ghana ye to oba de bisi ne adesia wo flamantemo monto oba ma MPP da ono ne mampani a wodie say adesia wo flamantemo nto oba ma no na so ne mampani a wodie no oni se bia asem eba asomesi na so benti oto oba ma no ena wo se na ban na sa ban no ehwe epemwa de ma wunum wo ye mampani a odi mampani de amagana ma de sie nyina sa oto oba ma no so wanto oba ma no odi mampani a se koba se de mu odire ba o sentem parwa wo mo ekeka ne yemasi ni pemwa de ekoma de sie nti ode to ade sie nenim se ade sie o voter rage nyina edi wa dance so ma nto oba ma no ne so asemi ba ye o so oba na mua bia safata bia no
wɔpɛ bi ɛde bɛdom adehye no mampani ne nsɛm to dwawie no ɛgya otu mpasa ɛde fa north tong central tong ɛyɛ south tong ne mpɔtamu a na ne nyina akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm adehye a no ɔmani atutu aka wɔ mo nsɛm a abusuafoɔ ɛnura adua yi ɛde bɛsi ne de baabi a ɔmo ɛde ɔmo ti bɛtɔ no na akɔ akɔ ɛdene akɔ akɔ mpata ɛna nadmo mpanimfoɔ ɛbobɔ ɛde ama ɔmo sɛ bɛyɛ na ɔmbɛnya baabi ɛde ɔmo ti atoɔ na mampani de sɔsoɔ so nim sɛ ɔbaa yɛ wɔn sɛ ɔmo fa dodoɔ no a ɛyɛ akuafoɔ ɛno nti wahyɛ agric minister ɔnabɔ Brian Champon ɛne ɔsoafo sikasɛm no ne ntotoɛ soɔ sɛ kɔba sɛ nsuo no twetwe a ɛmoa bi ɛsɛ fata bia no ɛne sika akra ɔmo ɛde bɛma adehye na ma ɔmo asa so de ahyɛ abrabɔ aseɛ no ɔmo hwɛ sɛ ɔmo ɛde bɛdom wɔ nom mampani na nado dan kwakufa do no a sine osika ne nsɛm faayɛ ɛwɔ flamantem abɔnten so ɛnie. You and your elders, I want the people here, you, beginning with you and the elders, to understand that when something like this happens and government acts, government is acting for Ghanaians, all Ghanaians. I came here because Ghanaians are having difficulties and are suffering. And it is my responsibility to try and help. Because if it's a question of counting who votes for me and who doesn't vote for me, I shouldn't be here because you don't vote for me. But that is not my concern. And in any event, one day you will vote for me and my party. Abusuafoɔ nti weyɛ ɛyɛ mampani na adodan kwakufoɔ ado ɛnura ɛgya wosi mo pam kɔ flamantem ɛna ɔde saa nsɛm wei ɛkɔto adehyeɛ ne nananom a ɛwɔ mpɔtɛmu no mo sɛsɛ kɛyɛ kɔhwɛ aba yɛtoyɛ ɛho na nkɛgye de pɛmoa ɛde ama obi bia ɛkɛnyɛ ne sɛ wogyina voter region wɔpa bɛpɛmoa ɛde ama adehyeɛ no nti wei no Ghanafoɔ na ɔmo ho aka ɛnya amanyɔsɛm ɛnya abato asɛm kɛyɛ no a kɛnyɛ ne sɛ wogyina ɛyɛ voter region abɔnten so no. Na South Hamra Shebe Johnny when Monyafo Wayomi Kwabena Mensa was awesome Korea no so na no to be at Rassaman Peninado. As a tin trinity should be when you move beaches say, what do you know Grandpa want yes and some way as Samoa. I was a man penino course such there was said some you know now can Wabajam will be at TB. Now what Chum says some no Grandpa Wakano. Nanka won't say that here be as I dare to a banner we I can't turn a brona cow for Konya Shaka Poba Biatana and do a can some say ya. The President of the Republic is the father of the nation, voted for by the people of this country, who swore to protect every citizen irrespective of the person's background. But then I think especially in the Volta region and compared to other places, we was a young president, and papa. Yeah, that is the conclusion. Some of us are thinking because the president already know the actions shows a little bit of discrimination. So the thing happened this you first say the president and I said even the vice president could have taken the initiative to come around. The statement he came to deliver yesterday was needless. The statement was needless. Whether the people voted for it or not shouldn't have been up. Because people are suffering, people are acting. He want you to come and tell us that these are my plans. How many people are displaced? Not too far away from Yang area to Ningo, Pram, Saglemi, buildings now, former government, ACC who will be brave. And nobody will mind. People are going and they are breaking into it and taking spots, stealing, and they are all kinds of things. The president should have made a policy statement say with immediate effect. Those who have lost properties, displaced. Some of the places there quickly to move in temporarily for a year or two whilst we see how to solve it. You are the father, you are the soul of the nation. But that's in Papa betraying. I will try. What is the meaning of I will try?
Maria Tan can your monya for your me, Quabna Mensa, one no yam Savagenia. What you know the moment for was South on about Tomba so, and I know what you must have some more Ghana Penuka Cayano, no one shall. Now, for Cosombo, Como ya, and Emraswe Jenny on also so Emraswe Jethima this year one of Tonga Baton Persuaso, you're a Samuel could you to a black so they so say, as someone ye can sanwa, ye can say, do baby na say, ye dear Quaquayam and your Semwa, we de Bahana, we de Bahano, one do you feel say baby, Jina say no, and Yaman your Semno was ye dear. It was only a Casa Sabre, in Suna Cosumbo for no, Bia no mu bie, and a year, and a year this year, all North Tongue, Central Tongue, and a South Tongue and Potemwa, also a pet anu ye, na ye hweso no sense ye de beye ye amanyosem ewo omayi monabo Samuel Okuyito Ablakwa. Which anka metumi akase insunacha na bibia kama ya close it down comes menyina, but unfortunately that is not the case. Insuno those who are say VR for spilling or continuous spill into insuno and recidi is still very, very high. Affected many more communities. Yes, disaster we started now initially just about 2 camps. They say camps now arises to 19. And draw your kind camps it drew 19. More communities have been affected. And kind of now communities such as Klamada Boy, Ngolikbe, Alabono, Vume, Dofwadi Dome. Now among Kahon they were not affected. Let's say all those communities have been affected. I'm not more for one kasa. More analysis on why almost say about 10,000 people have been displaced. And Andrea and President Baha, the Interministerial Committee, so Mankasa Ebehu for the first time, level of devastation. That is the situation. No improvement. I was young to way I am Raswe Jenny or one Raswe Jethima this year one of Tonga Baton Persuas Yura Samuel Okujito Black one yet and Canabuzian for NT Chromo and Insuno Amen Sanwa a man for dying at 13 Suenisano. Now and watching or day at the Sre to a Bemon Pedinfonum says I buy a or ya one village one damwa. So ya bribia any amphibiano yes ya akosombono I am mamma buso and until no kwako bie mensu akwa kochia for amanfo so asasa amanfo japade ne adade no ade no muntimi mfa droba bi entoto akosombo no mo na bia omontwi nso no bi enka enkogu eye dam no a omo so omo ye ne wonkrase na amanfo ede ayekua no officers ye tenase ne yakeka ne masie ni na yatoto ye ne mayi a ye betima ye ne sa sense ye betenase na afi bia ya bob na tese ne afi ye bob na se yi no honorable Samuel Okujito Ablakwa. We also have to start discussing as a country. So this is a country we keep talking about the lack of irrigation farming. Can't we find an engineering solution to this? In my mind, we should be able to find an engineering solution so that anytime there is excess water that excess water will be rechanneled into irrigation agriculture. And as I say, other ponds, we keep talking about one village, one dam. Throughout the year, most of those dams, when the media goes around, we see that the dams are empty and all of that. If we have an engineering solution, we can share a lot of this water with farms, with the dams that we are constructing, which are empty and all of that. There are modern scientific ways of intervening so that these destruction, because destruction is all waste of money, waste of resources, because we are demanding compensation. That will be huge. Already relief items are motor, NADMO4 and all of that. Imagine all those monies, how it can be saved. People's valuables they've lost. They will have saved all those millions of valuables. Now we will have benefited fully from this water through an engineering intervention. And we would also then modernize our agriculture.
Abusafo nti wey aye mrasebe dwani o wo mrasebe dwe fiema this year wo mo ewo North Tonga baton pesua so yewra Samuel Okujeto Ablakwa na yetene nka no ye mra no pay na omanhene yadubu achi atenase a na omawiase nyina achi ewo ade achi bi adwumadie so no ne orayi edi nkomo yi awo sasa krono amu no ande siamanyoko no fa ye wo flamantamu wo mo de krata apie dwana panyipa ya wo no chocho de mamanyoko no Ora James Guno na nsa ehase a wo kyerem sanyame anim ni empanyefo ka sembesi a wade nyina wo kwan na so nyene nyina na fata ye mampanyi na dankwa akufu ado ya gana mampanyi ya gene tum ewa mamara kwan so na so ni sembu ono mu amfata kora sa panyini wo batumi akọ badwam no aka nsam a etise titiriw ene bremu oden ya wo manfo behia wo mu asenka batumi akọ wo moa na abakaka nsam a eni ani no eha dwene na asam a gana mampanyi baka na yade a wo modiri mu hwamo pa sansana ko munim sa anya hwekura no papa ni fie ko animu kakra no yedi kan afranso kura pono sabi produce so wani hiada enti sakoba ne se wo hu sane manfo nam hiamu ahokyere mu ahawo ne abenedie mu atise yemu a ewo sanka wonya temma bi ane awrahuo kakra bi bane mu na so sane mampanyi si bi baye na sabi produce so aso pagya ne mati eduru mabi kura po waka kasa twitwie ne adeade wo manto aba ma ne adeade no eha dwene ya asasem no mampanyi kan no one mo say entwa yi na yaka nyina ya Ghana fo ye anyame ya domu a afia baba tusie mu no ye nyina ya kwakoto aba amana yeje na mampanyine beka no kura framantem fo nyina danyo mu nyina na sabi produce wo moto aba de mamanyoko foforo anya hwe kura na bi to aba wo moto de kwa NPP amanyoko mti wo so kabia e wo se mampanyine na do otie na opanyi pede ne kasa aba wiye no eno baba kyerem se wono srada Ghana mampanyi mabi nsibia mu kura wom wakaye ntumi pepa sanse kasa de mframa de beko na momo no wahwe no wansan kosa asasem wa bi wo baabi no wakene bi no wo bi anyina so amfa ma anye amanyosem ama nkwankofa asem foforo enso amfa ma biu abusu ya yento aso na yemfam friendis amanyuku na tena ye na yemfam nko NPP amanyuku no emum mama no twa NPP amanyuku ya hoboa no mo akwakoto aba akwakoyi wo mo a wo mo ebegyina de amanyuku no ewo mpesua hodo so na omodo omako 2024 elections no na busuya sa unbua we ya NPP amanyuko no eye no na sembe ka hye ne so a enu awia ya prem to breka se mu se ya ene de betu monemu semra se bedwani a owomra se bedwafie ma de hye wo babia ni anwea so bekwa abato mpesua so yewra Alfred Obey Boatin a dodo na sarmra ne sa approach series aha papai ene wakeka bi dia kire wo mu a omaye omadwene so omobeba ba betu no na chese omagina kunya ne dia free ne nsam no magina dia NPP amanyuko no mpesua no so se omunyina ye akache sa nkrofo no so omunyina ye pa no dollars ya wosum de agudam agufia why na adwene so wo be chede ama delegacy a wo ba bia ni anwea so be kwa abato mpesua so no enya asem keto na busuafo sa nkomo we no a ye di ye no a na owura na ba bonte e de nchemu ba se sa asem no a wo ka ye no na nya se bia eja wakwa kosum sika kwa ko wie sika ja se bia o ya manyoni ntino wakwa ko se sa manfo sika de akwa kugudam a oba ba chiche de ama MPP delegacy nemum na oka ede ehunahuna nipa binom a won de ode na sototo fom wo tete se wo mu lezi wo mu butu na omaba ababa gina konya de afri ne nsam oba bia ni anwea so bekọ abato mpesua so nemum nye se bia wakwa akọboa dollars ya no akwa akọsesa Ghana fo sika ede akwa akọku dem te se ne na no de si ya yenka wansem nwie no onye se sa na waye no nemum eye ehunahuna akeke ene che se be na amanfo yemba si wonum kakra eno tina na okasa nsem no penin Alfred Obey Boatin ni nchiremu a wode ema ye enie Yes, papa, obe bosume na volume nko. Obe bosume ni etire ni na say me call radio program and a host no ebisa me simfu abi na cha sa na anu yiru na say ba nti ni amanfo bi keka ho a omo nso pekwanye omo ede omo strategy be perform nti na say nso me respond to it. Ni nyina ni say me member of parliament. No correct. Politics there. Ghana higher politics no do elections and MPB akọ primaries and akọ general elections. Enti sa ankrofo no say omo ebobo sika no omo ye contribution na omo account sika na bum na say omo de atumi wo primaries. Enti no me hunu say
Omo a strategy omo adopt enti ebikura omo kenkro omo ni sika bia but politics here so opponent and nkrofobia omo pursue opponent no omo keka sansem no we are bringing so much enti delegate for Momra and China, we are going to make you happy. Say, what now would the agra who follow us? Nina, I say, we no be so big at radio. No say, but be the same, be one of the so almost no money back that money back also no. Now, followers in every. It is also our strategy now, so preparation. Yeah, in Kipunisa. People have been through the Binocra, no from Mumba, no to crack was a match. And no, Nana, so many the strategy I'm going to put to an army planet. They know me a science person, until me be a planning, you say, me co primaries, me say, me co general elections, me inquire me Kokosachi, Abua Pete, and Zota, and Osmo Kusineda, media, Insunto, and Traces in Indian Hano, no Miss Smith, and Zota, Makosha died. 18 minutes, I'm a compromise. My prepare out to and my mom is soon here, and Nika Crash. A 2 elections, Naya, general elections, I want no Zaya and discuss. I don't know yet perform. I want no Timon Funin. Yeah, Quaco Jajo said, perform me and I want perform me. And Sunny up to Obama, yeah, internal politics, say MPP being in Nipadia. I hear one mono, a Bibrina, a virtual competence, no one, but I don't think I can class said no, so I am a can't be. Now, a year I mean, city as a no. It's a the opponent no because if you are saying you would drink the elbow or you be only need to almost the bar among pompunti so 18 I demit no you almost the free no initiative. I was on phone to way a Marasabijani or woman Rasabijima this year, what baby and Yasu Bequia Baton Persia so or Western North Mountain no more, Ira Alfred or Bain Boatin and the attending Canada Donoa and Salaman is a preacher series and Odin in Chimuabano. Ghana Electrical Contractors Association, woman so diabasa and somehow pass here to my Ghana Mua. Yana diababa so see a basham or my Ghana and encounter to me general. Now so me pebble nam quatikwa so, Adan Kania Dijma. Woman chiaka na de one ma rehokra na say ECG adwumakuo no ade hye bi ma one mo ye adwuma ho no so ka ho bi wo nam kuntuna seton meters ahodo ma nkrofo gisika edegu wo mbotom wa abrasafo no wo mo chiaka prekora emfa mo mayi eno na one mo kire mo sa de no wa yakoso wo ma Ghana no se yakoso atena se ye honho sa no a eba ha adwene dache Ghana ye de sika bedwa nanka e wo kwa bi so enam so nti wo ka de akire se wonni aya wo mo sa be so mo no wo mo se mra enu bedi na national president Ademakuyi aye ora awa Mohammed one ne Sompa ka seti nkoma kwa chechensemu edichinsi. There was a documentary na nipenim bia or say or akwan a wetimi bua nipa mananya electric meters na sikana na se bi o mojeje san krofo no eske bia na emudu ampa emudu pa na omobo omudi se omo electrical contractors na se bi o Ghana nso e wo ekubatan a contractors ina edon na obinya boni din say oya contractor na wo dijuma boni bia na chese yedina oya den wo say no engine yentimi ye ehwe han ma yedin enko boni ama obi say yedin sa ana ye sempanyifo ye say da bi ye the release be ba ye be condemn sa na ye kan sa no so no ye nimdie nti asa suban ekoso de nti ekoso no ne say ECG no nyoma was omunya nanka omoma yi na ye hoton ya with respect to meter ne ade no omu ebi ni ho enti ye tu we no mfo no so omunya inside dwumadie no na ye tu ECG fon so for say omu make sure so omu benya enough meters see the be ya say bi wona wo wie won dan wona wo pe meter dia omu businesses ne ade no omu benya bi no omutimi die adi omu dwumadie enti ye release ya na de ti ayade release ne ba bon Abusiani returning Kenya National President Adema Ghana Electrical Contractors Association Ora Awa Muhammad. Abusiafoyen to so na yem famon konfinfi mantemu na mfinfi mantemu ye demo krono. Hara ho samon krabia Sompa FM ne Sompa TV nsemtwefo ababetu apono so ne se abrantie bia osua de wo University of Ghana Legon a yese mreya na wo suesue bia se be na twede amponyankrompon obeto nsupade agu no so no so ababonten na ne lawyer fo ya pututu what me akoko kabie wo court abrantie ni dia yensa kan ye nana obin
Wusu Junior. You say Okole Gonkranwa or Bell level 200 ya. Na guess a law no. I feel like it's washas ya wopim de kone anymore. Na Odrufia Tinti Mantemo. Kemko Sabontesu na Jadabusia war. And yes, was sent a hold to Dona Kakra into a moment so the Aqua Sabia. We cried ye. Yes, or no cry. And it's in a Muma. Just Womutu Kai or Modia Quacopia Sabia Honomo. And one and mammy on any coye. Mammy Nelly Mills so no. A doctor for the nurse for Mokoko to Unum. Why Sabia on a catching so. One conon conco to Drobimra. And Obusa said Drobea no much doing the manual. And when I didn't say or Conwaka Coto do not see a drone or Coto and it's a 7 Ghana cities pay. Or do I Sabia Honomoa? Ne bay and a damn passoir. Kessan home currency so. Chese ne banu one wo ni obisa say eh na dia na mo dia ya me be sisi ana me ne ba ya kwansiri me se me to aduraba me be na mu kunu yi oduadua mbusebuse mu a yese na sibi na awo ne ba ne pane bone amabusuafo nyankopon ato ne nsa ede afra akoda no na oni anua Erika nana oto ye nkrade frimfimfi mantem abusuafo edi nkomo ema ocheche nsem se bi esi ye pa ewa ya sabia honomo ede kire Erika nana no no friends madam eduane be na komodem I'm saying, I don't know bit. Also, I'm Madam Senquire or Stone. Undi, a cat and coin. Because I asthmatic for the past 10 years. And but there made a massage and I eventually pump. And now, Sabutamo tablet. Yeah, offer them saying, don't train. I mean, man. But I bought a table sitting that. You ever say, oh, no, me there, prepare bunty. No one of some friends. Remember, the man of say, I'd say, Asman, a yak can. So, pump, you so pump. Also, he has read about it. Mentally near Kitwa. Men fanning call hospital for nebulizer. I'm so nebulizer and they also a form of oxygen. I'm so men found hospital be a men pay hospital. For the past 10 years, a massage with Ventolin, on one of the dry. No dry. Still there be an any stable so. I said they are walk around to a boy. Now so big it and the moon baby. Now not behind the continent front. And I go down no yet in a back. And they are full bedding garden because it's a stone through from my house here. They are full bedding garden, no norm so mapon. And now it's a man say, yeah, check it. Polyclinic. If you are not there, and I can be. I was against that decision. Manana Mama, only my continent, my so young. She should see a do all be one. Every my room polyclinic one. Call my left side could be sad and Omoton room. Say, Ebano asthmatic so here oxygen. And a gun on directly and they do emergency room one. Yakotu nipa two for Baba Kubema Baku and some patron money asthmatic here oxygen. And the same guy in question and now Wakumebano. My friend said, I just got to side also by the oxygen. And they had big oxygen, mamma. Come in small. All I'm saying that be now me fast and koto my date. Taxi driver near me so witness. Yeah, do what I don't know. Just 7 Ghana cities. Only for me to come and meet my boy vomiting. Within a twinkle of an eye, no one sorry it's a gent. So I'm back in the car, but that's WWW. This Jimmy want me round, no me banana to bed and I make start saying me can my me banana wo. I'm so wooey. No more do a monster. Pressing akuma. A person. Only for them to confirm, say, I'm sorry. Abufano. Abuzafo nti weye abrantie Nana Obey Wusu Junior Osia Adia University of Ghana Legon weye level 200 law student in Abuzafo ne maame no cheche akose mu de kire no ne yankwa ma no so ne ne yenua Erika nana wode ne maame ne edi nkomo no nkoto aso Eric ye ma hai memo akwa ba Mejo Silvia Waga. Eric chwanu free ofo no ko kakra chwanu free ho kakra na mente wonka ye. Hello Libya Waga Taminka. Aha mete wonka pa na Eric enti eba say no ma me ne de onim se ne ba no eyare asthma e no de na kwa ya sabia honomo eye ewim polyclinic honomo se nurses no enhwe no emfa ema no obusabusa mu a eye de ade pa no mo de ma ne ba no a eno nti okoba na ne ba ne fesa no a enam so ma no wi na eye de ade pa no mo de ma no But Libya Boga no near some seba, better Semrahan with Shafoni in ye a moon who Nipuma Sibresan say, Uti Maman and some Kaim one or 3 more, Nessinia, and they know what Nebano, Pania Bonnie, Yesusa, as I want Pani and Namsuma, Akrano, Atia, Atuan, and Anum, Ewan Sierra, Mudu Honomo, Sa
saa zintolin na ne ba no e ka say ope no oduru onom no osoma ne say saa zintolin ne say obetimi e de awa akora na je say wakwa akoto eduro bi aba no mo de egu saa we ni mu na omo e de awo akora na so mo de esi akora na so say oxygen nti no nam say osoma ne koye na obaye no na yawa akora ne pane a omo ankasa no mo koye no enye pane ana omo ka so mo kwakwo nti no ohwese ne ne so eja na ni so bere ne batan su ni arahu ni nti no enam so mo twe no edini firi ho no ma akoda no kra no enei UCC hospital mortuary o hye no ono ankasa ntimi mfa nani enkonko hwe ne ba ne mu mortuary no nti beto sasamra ha busuafo no libia bogasa obisa omo enim adekode apotia nurse ni a eneni dia ba beto ja ede Michael no ode wo akoda no nti no libia so obisa na sanete na Eric ye hospital no so mpanimfo free saa bre no a saa asem wasi ye ede besi awieye no kase hospital ne mpanimfo so no enko abusuafo ne na so enko ka bibia nkyere wo mu ana Midasilibia Bogas, Assam Arahusim, can see Jordan Auchian, no Abesan, Conne Jordan, and as I Miss October was minute also and con, and as Arahusum we see, and a numerous crab 8 p.m. Now Arahusum is see, and Ramean Casamano. Meko room polyclinic on Namidu on there, dear, or more ahim painful shame or Honmano Umudin Comona Yamiadum. Meko to Metro Health Director or Hosanso Anna Administrator for Hospital no. Now you do any Omonije Pan say Sompa boy homo de sanse asem ne ba no. In some chojuma do one and no more cancer mini broom saying let me to an amaba hon momo da yase ne mum no omo besre e say enni ne sane ade no esi akwakoye no. Idea NI before National Intelligence Bureau for Sanso ana police for anempu ene court kra ya abasem ne sa sunti no mo de omo besre say nsem trodwumekuo no yema omo bretia bi na enche kra omo behwe na omo tom nsa e dia friends nsem trofo e wo man mu nyina ma yensem trofo hyiemu na omo ne de nkoma adekode apotia ene no enam soma asade ne sini mo mu kyeremu a nkomo kakra Metro Director no enemy edi nkomo ekyeremu a nipa na kase enam no ebetimi abase oho oden ne memo no sie edu hospital na ye woni pedua no mo ehwehwemu a ebia na yade bia ekura wana wo de nam saa meritia na do ba hospital ho na wonim intina ade kitwe bi etimi ma wo yare no ano etimi pagya na memo no prempren ne de omo besre esensem trodwumekuo o man no yenya abotre kakra ma omo na ehwehwemu esefata no omo fa nkogu na omo wi omo freng abo asem no mu nkyeremu pote atre beto esemra hanoma Libya menu edi nkomo no ade a sene mdi kan ka akora na emu ne de hospital UCC hospital yehwe esempemfo beba na omo aba boye nkyeremu Libya nti abusuafo no se omo ye dey if they see yes enka kọ na watch abusua na ye dey omo bodua ananso omo court omo ye dey abusua na de tutu na omo tutu sre omayimu dodo omo ka bi ewom titru ene Ghana Health Service so omo mra sanso ana police dwumekuo ne so omo mra na omo inform nsa emra me sha asem na BBPS fata ema omo ba na oben inya justice ne ye kana photocopy mu no na ono nso de bia ne kra obi an ne je no omo hwe no mma meka bi omo kire ma Ghana Health Service de omo ne omo mma me di nkomo omo ncha de kode poti asa nurse ni no e de wo na oben nam soma akra no wato na nanom e won sia do ene no adisada college owie sanso ana Legon mpemfo ne timemufo a omo kepusa no ne fifth month mu na omo anu dem no omo metro mo dikro sanso ana kotokraba police station hono mo de asem ne koye ana fifth month mu a police dwumekuo no omo so mremu na nurse ni kro na ene nam so ema akoda na oben no wo ne saa pane na akra na eto na nanam wonse ne saa nurse ni kro no ana Libya mfonyi na mesoma ba won se nurse ni bi abrantie bi na unya owi ewo minkasa almost start kakra a oda nchen ana na oben so da nchen ono ne saa nurse ni kro na ebusua ni susu se owo na oben saa pane bone no msre ese ade aposifo mremu na nurse ni kro no esan se frida no joada omkokoye complain no ade a nurse ni no omo de ebusuafo de omo nte se politifo afre no ese omo totona no me omo fra omo totona no na ne ese fata no emre ese fata no ehweneni na saa de we ade a akoso omo yimu a timemufo no ya amene
Mate Erica Nani Dasi, the HD before to be no, not one my yason at Yabusian for Yenia Erica Nan and not yet in can we a hosam was ye a war in Finfimantum. You know, we're sorry, I was sending in our Yakonisha day now 21st kind of Cabusia can foot your mount. Yaso Siataka, ya dear Kwane Hawa. And Franco Biasa 21st clinic. Okwa wamba show kama san se adokota fono woma be pa wode mfidie ye oni padua no mu hwehwemu we won fiti prakupo wen wo pane anasempo emfedro enkan adokota fono di kan bisawa kwanya yade no fa so ba ye ansa na wom de adro be kan wa won matumi ade akan sha no so se kuma se ye wo hwa overseas junction ye by alpha radio oboasen so cancel quarters ekwa junction won mo ankran do me market so nya Kwanza Chiman and your branches are what one. For your nanny and income 0540 311 311 0540 311 311. Na mizo and 5G drink na make count for the amount. I was your man dana kwesiada. And yadia abekwa yo ye kono. E was your server ya wo drinks a papa. Dia hoodin womwo and ye hani pia ya we abasa da okatre maso. When ye mizo and 5G mu pipa nyasem ketwama. Na mizo ni di onya bread bia no dia bosso. 5G no so mo ahoden amo tumi aye adwuma. Kwa 21st clinic abusuya hono mo no busu se cha. Eno achi no kra no abu akwa wono to obu ho no manye eno dia kaka ho fra ya ho ma no 0246 270221 0246 270221 kame ho ani nyina ye mo aye star 256 star 3 hash yes amobiem star 256 star 3 hash na just what dem I was on atienie I Sompa sika promotion no na make for the amount so person this akrade bia and one so about star 256 star 3 hash na say what dem about me the 300 Ghana cedis and I say 2.5 and kan sika na nyina no aya kwa foforo so kra ya Sompa ya person wani gie na odidi na ho sepa wo enti dan nyina kwaso na tie ne mom hyene so enhye kuma bi na wo ho na we no National Lottery Authority one magia tum se eje and I am quite Tabita clinic wati Tabita also follow alignment on moi and cry so Madonna Firestone footbridge a one mudu mujuma was a yadia bay bear my wadi and I will say kojo to a bessa yanisans womudino and no monam sepa Tabita clinic in ye now quada be our idea see one must say prostate dear and yes dear warrior shomodia for home mamma what done ye free at the mamma mumperina pedia for a woman and any 0242 347647 0242 347647 na 3 herbal center woman na de 3 equal capsules aba ayekoko masete dro wokọ Fredimens Danny Herba Mr Herba epidanka on sabekabi nemu msano se we no enkoje wa ayamtuo bia nie we yam nkonko kan wa adwumam anase mpo ayefuhia na wo kono ase da bida we no edaboko enyantobo ase yi oni padua no adwuma ansa na abeja na ya woja for ya woman 0546 107 107 0547 107 107 ye gina we so ye ton kratel ye besaba. Honorable members, our 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Honorable members, order. Mr. President, on my morning in our ATL. Run.
me da wo nyina ase sɛ mo hui mo president ɛyɛ de adura paroni ba emra ɔde ɛsra me ho na matia sikinken asɛmi atɔmakoma so sɛ Ghana ni bia emeke sure sɛ ne sabɛka adura ɛfrɛ no paroni ba me bi ɛwɔ ne fie na ɛbɛboa sɛ yaw osisi na yɛ oya wo na ba bia yɛ oya bia wo de ka ɛbɛkɔ yɛne finance minister ɛbɛkasa na ɔman budget yɛyi mu 10 billion Ghana cedis ɛde aboa adwumakuo a ɛyɛ saa aduro yi na wonantia ne mabawa a wonni adwuma yɛ so ɛnya bia yɛ paroni bam yesisiadeɛ ne honamyɛ aduro so konkora Ike Pharmaceuticals Limited diaba FD aje adwede nkra troyi atum. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV Emma Akitiapa. I was here for Adam was somewhat Jabrachan, yea, to us some so dear mamma. Ya quarter quauta for. No, I walk East Mersin were poor mantamu. Now I know you are no quota for and an aquasi min tapuku, ya water so menu. None of the two joy watching them some penny forecast and be said, ya one a chichi crew. And as I said, pass or better not say, Shahama Fulani for Abajini Kuraba so dear Anyamin Pengu. Now I know what to project your money Fulani for say, woman panato tom parano was so many in uncle. Anya sapa, dear, what tissy for more. One more dear, a wishia a binka. Ninjano, yes. Nansen tamfula for more did one mono and yasam ketokra. I can be a mercury for ya womo, I walk with a foreign woman not by any nata, a more airy, and tina nabo foot ya watch us, Safulani for no qua, one so obepusun. Ebe faswa, ebedi and sass yato, no ma this year to me at trans, no my year juma, no man cosre, uncle D, no more top when you be a show me no more mano, and see us you to sana more. Obia or the dia high fulani ye mano bosome baako ontu bi free na ye hwehwe kuro mu na se fulani fonda so timu a ofie wura bia no tafoman ene uni bibia ye bio de menye fulani bia nto kwota fo asase so ana mo amadi mabon ma hye ho bo se ma hu se ya mpa se ebu bia ni kwota fo ensa ase so a obudi enya kuro atwa ho asia aye nteso ene kruwa ene kruwa atwa ho asia anomba bididi wa ha I was watching assembly member here one no I walk with a full chairman from electoral area on my for James yaw afra one so kasai I didn't seem to us bia atwam na fulani ne nantwisam hayen ewo kwawu east ni titiro ni kwawu tafo e de ohaw bebre owuo ni e fa ma wo nwuram ye twa bi nsa na so yetena sia dodo mu no ne ye kwakohu ni se yen so timamufo no ye ka ho bi ana sai suma mbone we nyina ekoso enti sa bre yi die ni aye ka maga na ban Ghana man nyina so atene se eye ye manfo a omwo efie a fulani fo timu no ye sere omoma fulani fo emfifio Anochi no kwafo bi ya fulani fo yi wo mommo ya se wo mo no baye no wo mo so kasai for 2 years fi krum ha omaji endishin sase nyinara asase nka wodua bode wo so a abosumi nsia kwabosom wotwepe na hane mwotwa bi edi etumankani baako a wontimi nsoa ene anane fulani fo asase omaji ne ya me se omunkrompo no emumu do
ebu nuane be kuro beton o maka wo kuro ma se be kakra no yen be ko mo ho be sra po mo twa se o ma aduane ma yadi ampa aduru ho gisi e ko nto bontin ansa na yadidi o ko dua mu ha ade hyen sase aje bura akotope ko kire diye de fure ni fo ni yentimi ni wo montana enda no yi a sojafo re ye adwuma no wo mu afre akoka kire fure ni fo ne se omo ba ho ba be ye adwuma nti se fure ni fo na fa ye kwa utafo omo fa ye ho tan a wo modi se di ni ene nam a wo mo hwehwe onipa no aba be ku no yesu so nti ya ka kire mo se tafo krom ha de se fule ni bi nim na se ehunu se kuani bi ewu da wirem anase bibia ye tafoni bi wo wirem de ya ene de ebesi ha na be che de esi wo afan praise no kwa utafo ekomo de ya pa wo sore na so obedidi a age se wo fa o basket no wako ai asakraka akokokoto aduane Arusia warrior ne yakoso awokwa utafo ane yetese akwafo ene adehye bi omuso kase yamfam free kwa utafo abonten so na yamfam metwam enko brekum abato mpesu aso na entity abato so mpefem nsem twafa pronso chesa adehye a ewo brekum abonten so abusianfo omo esu ebobna pa ade omo si awowo awowo aju omo kro ni nyina boso ema ade achi akyere bene apremre a wombe kunkum wonum obrekum abonten so nya asem ketwa na omso omonka omonka so no womaka emomomra sebedwafo mienu a womo ewo mpotem wonum no ate nanso mpanimfo atwitwi omoni se panimbo ne bia 7 producer wayin from aboni wa VIP bus mu a abusuafo asam ne mpo no womo mpatie ene pese womo atu ho anamo womo enam saye so srema mpani na nado dan kwa kufu ado wachima mpiesie be mabo ada ne mpanimfo a won krapompirema ntamo se be bi dro se ne de edine de mawunum awowo a agi wo mukro no de aboso no brekuma de hye kire se omo etena entena omo nsemo a omo eretu yanim kakranie chese ye huna mane pa bola no nsuto na pia wura ni nyina begu ye fie nti ye de ye pes yesre onabo kofiaje se yesre no ba bi owo bia omoaye ne bentu bola ima nyesa ye wo ha nyina ye bewu sanse fin ne wura e papo kra bo ha ne gidi se bola ne fin e wura pipe no sanse tambi wo obu bola na pipe na nsu ne ye kokokokokokokoti se ne wakosa ne kwanem nti yesere no ommoaye na bola ne be metuma ye na ye huna mane dodo na se bola we achi anase afi we abato ayetui ne mmie ni ndi se ye assemblyman na ye hwehwe no ye nyana bi ansi ase obe ye beto aba ma no ye assemblyman aba ne ye ntobi Awza fonti we ya desia wo brekuma bonte so ne yete wonu monka ne na mo bola no a esum ho nti na wo wonko a ena ajo mo mpotem ho no maboso awso ya kwa ma no so ya ne amane boni kwa meredu akwa kodi enkomo na ena so biem asokwa mampon district court no won makwa setena won makwa ya house boy ya won wankasa hwa nyame anim akun ni madam no awusua court no asatena asem so na won asem bia twetwe so yenkwai na ne kwa meredu enkodi nkomo kwa mi Agosi amadi oso. Kwa me dedi ya Agosi maso. Mo boya muai ana so mokwa na asam no sai. Agosi me no wase. Emprense ni na asokwa mampon district court. Atna abemu a make say onu da kwan do edi ateta ni say onu nam ni so ama ne wura na se ne maami one ne tie se one ne hwefo ato na ne mo nsie do ebra na ono so frɛ na de brantie ba ko a ana ne yonko ba ko kan ho a omo nyinu edi sa anya brantie mu hi na enne ne his worship Samuel Boabin Kwansa esa transam no so na nu atiri no kwa dubofo pani a no enne ye ASP 7 Ofori ena nso ode asam no esa ba ye na bra obedu ho no ena ode to court wani se ne nsɛm a na anu etwa mu no oba court bɛka kyerɛ court sɛ aka ne nsɛm fue maako mienu bi a ogusu ahwehwɛ mu na mrepa mu no ɔde atumi na ba bɛto court anim na ne wɔbae no ɔbɔ court abadeɛ sɛ ne hwehwɛ mu nyinaa wɔyɛ ne nyinaa prɛkopɛ ɛne nti no wɔde asɛm anaasɛ nsɛm no mu akyire nyinaa ɛde ɛma attorney general ɛma ɔno nso so wadi asɛm no sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhu ne tobrɛ ɛde ama wɔn ɛnam so ɛma yɛwura Samuel Boabin Kwansa etena ase no hwe nsɛm din ɛne wɔkyerɛ sɛ tisade a ɛne kwan bia so no na wɔtwe mienu a edi anim ɛyɛ 31st of this month
busumi ewie no yensa entrance no so na no mu no de to Joseph ekwan bia so no ebie betumi abase asem no obetoa so e wa asetena ebe animu yi ana 31st no so wotena asem no so a eno ne ebehu ne tobre so obekọ so edi asem no ana se mpo no emrepamu no bia obepega asem no asan de akoma se high court ma omakoto so eno de ne eda no na bekire se de ebedu na numu na busiafo a omoba ho no ye ni bebre edi nkomo na ade ba ko na awerhu om ni se mikese ababa wa sere osaya sabre watu anan mo nsia bi ne maami ankasa wode ne ba wiase no eda ehye fridge mu a na wotwu ye mu ebusiafo mo ba ya yo madwen se omo ba kura maami enne se ne bankasa wode ne ba wiase ababa wa sere ankan ho a aya yo ntim tie na omo ba court no kwa no na ya ade a omo kwa akọbọ amena na omo atumi abahwe kwan fa so a mbetimi ntampa omo tie se nde omo ba court no omo dimika e ba ye na obebusiafo no ba ye no ya na omo ntia ase kakra e wo hu ni se omo bedu ho no ntampa bedu ho na ti se be nonkun pepepe a no omo nya bedu ho no e ho na omo ba ne se asem no omo awie asem ne kan ye omo ya omo e kan ho asem ka ye nkwatie se de a ebusiafo eso de nsem no atudwa na last week that's a buy no if the best attend something here can mudde buy can as ba na dey I just e be do be na 30 buy dey kan ko fana buy dey wan ba ha amom ko ya gwa ya mo to ko ya na nra eso mo ko ni tin buy ma fa dropping if buy so am na ba 500,000 buy sa esisi o mo kan enya understanding say e ja no e je ni no say ndey o ni enwa ya le ye ba ko be sa je na nya sie bi okuno nti esemo nti mo some say just need the fat me kwa no last week we do before bed 10 and then the 10 buy e bedu 9:30 no o ma na ba abeka na asem wi me nima asem kan ye enem na asem so and the site no ko na boy kwa da ne kwa check president asem o mo say ensan ko 2 weeks o mo dey ma to ma pressure Eji. Ya ni nyu ana ma no we kuro mo ana o mo ba ye ana isu ye ko do ye jai ba ye na aba se di enti na ni je ho ade ya ba busia ni bi anka se obi anka we eno ane se abetena ye musa boy na no asem kura no okọ ye ni betima jisa Ngba no ni ye ba no mo awie na kura de anti robert so se de ya o mo ba kura de che de bia ne de o mo ba de che de o mo wura ye kan ye se minimum no o mo ba e bia de betima ye ne ye ntimi o mo mpese betima ye e se o mo se last week no ya nya de so ni so eya ntimi bu mo ya na so mekọ ni mebusia we ayo ne ekọ so ene e wasokọ mampo na kyesa asem no kọọto asanso etu ahyede biu ya to akase no so na ye de makwa kowie ekuo bi ansha banase a ye from anim yirenchi foundation na omo ne ye bia Lamlighter College of Education ne sehwe sam abanya sabia wo bia West Abaton Pesua so Western North Mpotemo no mo akabomu a wono mo atwemoja de ekwakobo ase beye na yaresa ene yarehwe ho nsensem ebetumpon wo sehwe ne Mpotemo na opani a woda eku efre ne se anim yirenchi foundation no kofi anim yirenchi a abusiafo no so yensemtweni se ye ne a de atudwane enti a one ne ku no ene saa eku kwahudo we kabomo etu sa na mon we. It's the year 2014 before some government hospital sir e wa hwe me yare fu ti me kwaye na do ye ne ho ena me nya ne nti ye sir enkwada under 5 apemfo ene omo anya accident because of blood nti wo move so me back me say mo say dey na metumi aye ene nam so ma the year 2014 me dey anim UNG foundation e ba ya afi bia me birthday do a Isra manfo mo a na o maboa ye na yetimi aye blood donation ye dey save life na me ka hye nyame anu nyam se emfie nkru ni a ye dey foundation ba ye no ya gini pa bebre nkwa e wo Isam government hospital nti me gina kwanya we suna masde me colleagues radio presenters and journalists say baby a ye wo bia no we should identify a particular problem bi Observe na Dr. Penia Owo sehwe samaba ya sabia we medical superintendent wo honomo eso so edekakra so say mene kan enda wase
for adwempa wanya ne akomapa wanya wode boa akomaden ebobia nansin ha afibia no wodi enim any hospital na kampom sa dwumedi last year yeba bia lamlaika ebe twen moja afiwe si asan ababiom moja de ye na yenim na ade obetumi iska store say another store another shop say okoto nimpa na donate ema ye use way a medical superintendent ya or se some aban aya sabiano no so no de ensem kakra esoso I care herbal clinic abusia kan for dia ma o yesekwai say no mpomi ya de kono won mo hwe fama o ka se ne mu abua na sempo sisi na ya wo ya wo kon ni nyina I care herbal clinic wo mo de ho dwuma ejo so zongo junction na won mo wo na wo de parone ba mo aba Paroni di na dwuma ye broso abusuan se wo sisi se wo kotodwe waposo won mo tena se che obi so no wo gina wo che pa obi so no obekwa adwuma beba na ho twetwe no na wo de paroni bam na srasra sa de be che abosore no na ho ato se fom paroni bam no afa hepatin no eno so ewodwa so ebuski immune system no na akode tie yade bia ya pese ba oni paduanim ana yakọ Fredimens dan he ba akọ na keba Mr. Eba yen sabeka bi for 0530 721 165 0530 721 165 Express Group yade wo tu fa wo kwa mana ne wata Canada US ne de kaka ho kone kosua de kwatena wodofo bi nchen anasempo abusua wo pe visa na wo po bia mana boa ma won sa tumi aka Express Group ye bema won sa aka ne sharp ama ho to ye de na ejaso se sia na won sa aka asafo leba wana about one ye wo kana shi first light one man crying ho so ye de adwuma pa wo kwatama community 18 ye ho islegone de keka ho Fire home and way, 0249 000448 0249 000448 Dr. Abe ni o ko tano so patapa new site e hono mo no wo Dr. Abe se kan tro se ayaseko so yade ana be ma wade ni ntimi nya adwuma hepatitis na ye wo fibroid yade anasempo osa ababa dawo yam yeso yam twakuro ko Dr. Abe nchan ye wo de bibidro kan ana be sa yade we nya juju nya hwe na so ho betimi atopa 0243 345 392 0243 345 392 aya cloud internet ebusuya kwai top high yana love from din hwani mu wate Wi-Fi pese ye be de ma wana sempo digital security locks ne de kaka ho no ne nyina ta di ho dwuma for 0202 699 110 0202 699 110 the idea to appoint Sowas Herbal Clinic so was a sian control say a stroke yade o to ase kra e ma ho to wo power wonya bi fibroid yade liver ana simple low sperm counter a Sowas Herbal Clinic e wona was so call or Shim School Junction ana se barakase ya ho man 0243 282629 0243 282629 abusaya jina weso ya de sam ni nyina esi kuku Veronica Janto wona betena fidie na chi emfa sadama news team ni nyina sada enkamo akosia aje wakode boaten enimidi meni ana ya bo malibia boga